Salamat. Imma li mill-iktar sistema ippruvata biex xjenza illi taħdem biex innaqsu x-xaħam. Dis-sistema magħmula minn 3 pilastri. Dak li inti tikol, nutrition, exercises li jgħidulhom cardiovascular, dal-waqt nispjegaw x'inhi, u exercises illi involvu il-weight training. Ħanibdilkom mill-ewwel waħda. Dak li tikol inti, dak li jgħod talik, mhux bil-forsi jgħod tat-tifla tiegħek u jgħod forsi għal ommok. Għaliex? Għax għandkom intom età differenti, attività differenti kemm tiċċaqalqu matul il-ġurnata, tajjeb u forsi għandkom preferenzi u anka medical conditions differenti, mela kulħadd għandu jkollu pjan personalizzat għalih personali. Dejjem nitkellmu mad-dietitian jew nutritionist tagħna qabel ma nagħmlu dak il-pass. Number 1. Number 2. Exercises cardiovascular. Ifisser li ħadmulek il-qalb illi daw li jagħmlu huwa illi huma jaħarqulek anka il-kaloriji. Tajjeb mela ovvjament ħajkunu importanti ħafna. It-tielet pilastru huwa weight training li mhux biss ħajjinek tidher iktar toned, iktar it-tonjata mela mid-dera ħajtejbek, ovvjament, għax flok mu ħajġibek tidher iktar qisek borza jew segi, okay? Ħajġibek iktar maquda, però apparti minn hekk sabu li dawk l-istess toning ħajjejnuk biex inti bażikament titlef iktar xaħam ukoll. Għax bħal miżin tal-qorti l-antik jekk inżidu il-toning fuq in-naħa tagħna, fuq in-naħa l-oħra ħambaxxu x-xaħam. Mela huma jaħdmu kontra xulxin. Niltaqgħu.